Veliki pozdrav svima. Ne znam koliko će se dobro čuti, ali nadam se da hoće. Uglavnom, danas ću pričati i pokazati što sam napravio u jednoj prostoriji u kojoj je bilo vlage da se usereš. Znači, i još je pitanje šta se nalazi iza, zato što se tu nalazi knauf obloga, ali ujedno i da predstavim i da pohvalim Trotekov TTK 400 stroj, uređaj za isušivanje koji ima snagu 1,4 kW, a isušivanje mu je maksimalno 75 litara u 24 sata. Koliko je on u ovoj prostoriji isušivao, kojom brzinom, ovo je nekakva vodurina, ne znam nija koliko tu ima sad vode, ima sigurno preko možda 20-25 litara, možda i više, a upaljen je jučer u 4 sata, a sad je negdje podne. Znači za manje od 24 sata, no ne znači to da je on koristio svu svoju maksimalnu snagu, maksimalno izvlačenje. Pitanje je koliko je tu vode. Uglavnom, video ovaj ću editirati i ubacit ću još, na kraju videa će biti će slike i video kako je ova prostorija izgledala prije. Uglavnom, tu se najbolje vidi na ovom zidu kako je on bio mokar. Znači, nije on bio maksimalno mokar da ovaj stroj isušivao, ali ja vidim već ogromne pomake, jer ovdje sam prvo morao sastrugati crnu plijesan, a pojavila se i crvena plijesan. I ovo je sve strugano relativno grubo, a prostorija je bila, tu se vidi fino žbukana i onda je nanešen teranil. Sad, teranil ekstra uopće nije bitno koji je, ali sva ova pljesan, evo tu se vidi ostaci te pljesni, koliko je ona duboko išla u zid. I tu se vidi, ovo je stvarno grubo, to je brušeno, ne znam ni ja kakvim sve alatima, ne, samo da se što više skine i da se što više makne, znači crna pljesan, a na stropu se pojavljivala i crvena pljesan. S tim da se tu vidi, ovo je knauf obloga. Iza nje je 5 cm, zato što je sjeverna strana, pa čisto da bude malo kao toplije kad kuća nema fasadu. Tu se vidi kako je knauf oštećen, ali sve će se to pogledati, sve će se to opet sakriti. Nije to ništa strašno, ali kako je bilo pljesni i kako je bilo vode, ova prostorija je bila jako strašna. Tako da, uglavnom, morao sam maknuti i laminat, jer nisam znao koliko je duboko otišla ta voda. Uglavnom, vidjet će se na videu poslije da je recimo ovaj kut, to jest ovaj L, bio pod vodom, znači mokar, i doslovno baš morao se maknuti laminat, dok ova strana je ostala suha. Kako je obloga rađena posle laminata, ovdje se vidi cijela jedna ploča laminata koja je ostala ispod, što ću ja kasnije brusilicom ili nečim ću pobrusiti, to ću ostaviti, neću čupat van i samo će ići novi laminat na ovaj prostor. Ovo sam zaboravio pobrusiti, ali to nije toliko strašno, strašno je. Evo, ali tu se baš se sad vidi da se pljesan čak i miče rukama, kako se prostor isušuje. Uglavnom, prostor ko prostor će se spasiti. Tretiran je iznutra, Mufa Killer se zove, to je neko sredstvo na bazi klora protiv pljesni, i onim, kako se zove, iz DM-a, euro 20 košta boca, samo je to malo rijeđi taj sastav klora u tome, ne znam sad kako da to objasnim. Uglavnom vidi se grubo brušenje što će sad ići na gletanje, ali
prostor će se spasiti, može se spasiti, jel zahvala velika je ovom uređaju, jer isušivati pomoću otvorenih prozora i ne znam ni ja, čekat ljeto da se osuši, to nema smisla. Znači, ovo sad planiram gletati, ima neko specijalno sredstvo što sam uzeo u Pevexu, baš za pljesan, dosta je skupo, pa ću ja to malo razrijediti da se što više pokrije i onda svu cijelu prostoriju tretirati sa bojom koja sadrži fungicid. Uglavnom, eto, nadam se da nisam bio dosadan, sad ću ubaciti još koju sliku, koju video kako je to izgledalo i evo još jednom, jedan dan ovog uređaja je po nekim internet stranicama 17,5 eura po danu, s tim da čovjek naglašava da je ovo veliki uređaj za velike prostore, za industriju i tako to. Ja sam ga dobio malo povoljnije, pa nemam ništa od toga, osim što sam ga dobio malo povoljnije. Kaže čovjek, veli, gle, odi to riješi i bit će to dobro. A cijena uređaja je isto po netu, što sam malo surfo, jer razmišljao sam da se ga ja kupim, je 2400 eura. Možda sad nešto jeftinije, ali nemam ja te novce, niti mi toliko treba taj uređaj da bi ja njega sad kupovao. Ali eto, ništa, hvala na pregledu, a sad ću ubaciti ove ostale. Ogulio sam sve i sad je na stroju, ovo nešto nije išlo, dobro to. Sad je na stroju da suši, tu se točno vidi vlaga. Tako da ovaj zid je kritičan. Ali evo.